Assalamu alaikum, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана жалпы мал чарба көрөрмандары саламатсыздарбы? Бүгүн 27 апрель 2024 жыл Бишкек шаары пригородный мал базарга келдик, достор. Койдун баасын, чөптүн баасын жана жылкы бааларын билип беребиз. Эгер сиз бизди жаңы көрүп аткан болсоңуз, оң тарапта подписаться кнопкасы бар. Ошону бир басып, каналга катталганды жана үйдө карап турган бармакчаны басып коюңуздар, бизди колдоо иретинде. Анда эмесе баштадык, туугандар. Канча алды музоо? 25? 25 миң сом сүт эмди музоо 25 миңге алыптыр. Достор. Бул жерде кочкор. Сурайлы, ассаламу алейкум. Сатып алындыбы? Канчага? 18 миң сомго алыныптыр, мына достор. Жүктөлүп атат. Могучу семиз. 16,5 миң сом. Семиз экен, туугандар. Мына башталды жолдун жээгинен. Күн бүркөк, туугандар. Беделер турат, үстүн жаап койгон. Баасын сурайлы. Беде түктөр канчадан болуп атат? Канчадан болуп атат? 550 сом. Канчаны чабык байке? Так, 550 дейт. Камыш аралашканбы? Кастырабы? Белгисиз. Канча? Баазын айтып коңуз. 450. 450 бул эмне, кастырабы? Жок, эспарсеп. Эспарсеп, 450 сом, эспарсеп. Чөптүн баасы түшө элек 550, жанакы эспарсеп 450 деди. Мына ушундай, достор. Бул жерде эси жок окшойт. Бул жерде дагы ушундай көрүнүш. Бул жерде эчкилер турат, эчкилер турат. Эже, саламатсыз, канчадан эчкилер? Эши тияка кетти дейт, достор. Козулук кой. Таксыр, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коңуз бизге. 20 миңден. Козу менен 20 миңден. Канча тиштер булар? Жаштары кандай? 4. Жакшы, 4 тиштер. Бул жерде козулар турат, чекеден. Ассаламу алейкум, таксыр. Бааларын айтып коңуз. Канчадан болот козулар? Булар 10дон. 10дон, 10 миң сомдон. Канча айлык экен? Канча айлык? 3 ай болду, ургачы козулар 10 миң сомдон. Рахмат. Сиздикичи таксыр чоңураак. Канча? 15 миң сомдон. 15 миң сомдон дейт. Кочкорбу? Кочкор. 15 миң. Базар канчадан соода кылды байке? Ушуларга? 14,5 болот. 14,5-дан бербедиңизби? 14,5 миңден бербептир. Дон Кабар деген YouTube канал. Мо семиз. Кочкорлор 22. Канча тиштер булар? Булар 2 тиш. 2 тиш 22 миңден. Жакшы. Соода болду, базар соода кылдыбы? 20бы? 22 миң сурап атат тууганыбыз. 20дан берилбептир. Достор. Рахмат. Алдына карап кете беребиз. Бул жер кандай болот? Мел айтып коймай. Канчадан? 25. 25. 25 миң. Канчадан берип атасыз, таксыр? Канча берип атасыз? 21ден берип атам. 21 миң сом соода болуп атыптыр мына. Тууганын бербей атат. Жок, биз мал тартабыз да, тууган мал тартабыз. Өзү айтса тартабыз. Мен айтып атпайм. Жок. Канчадан байке? Ассаламу алейкум. Ден айтайын. 16 миңден, мынакей. Реально 16 миңден дейт. Семиз. Орто экен, мына. Ортодон өйдө. Ортодон өйдө. 16 миңден. Жакшы, достор. Так. Козулар канча экөө? Кичинекейлер. 5,5, 4,5. 5,5, 4,5. Бул кандай чоңоят, сүт эмеби? Чөп мененби? 5,5, 4,5. Чөп жем жейт. Чөп жем жейт дейт, достор. Кичинекей экен. Как положено. 4,5 миң, 5,5 миң. Канча бул? 8 миң. 4,5 айлык 8 миң, Канча болду базар? Соода кылдыбы? Соода 7ге турат. 7ге? 7 миң сомго соода кылыптыр, берилбек. Так, ушундай козулар көп экен негизи, токсурлар, туугандар. Канчадан булар? Байке? 10 миң сомдон сурап атам дейт. Меринос канча, байке?
14.000 so'm. Merinos. Arılar ekan. Jeri qanday bo'ladi? Mayda qo'zlar. Eje qanchadan mayda qo'zlar? 4,5? 4,5 ming so'm. O eneleri o'zgacha. Bular qanday cho'ng'aydi? Sut yemabi. Çöp jem jeymish ular. Çöp jem jeydi deydi. Biroq ayoy kishniki ekan do'stlar. Qancha sizniki bayka? Qaysi? No, qo'ylarimiz. Bu egiz qo'zi bor bunda. Ha, egiz qo'z qanchadan? Ha, mo'g'ular ha? Shokoladlar turibdi. Shokoladlar. Qancha so'rayapsiz aka uni? 25. 25 uchovi. Qancha tish yenesi? Yosh 2 tish. 25. Bozor realni savdo qildi. 20'ga qanday? 20'ga. 20'ga. Baykes 20 ming berib o'tadi. Yo'q deydi. Qanchaga bo'lsa berasiz? Realni ayting-da. 24 ga beraman. 24. 24 ga deydi. 25 so'rayapsiz. 2 tish. 2 tish. Charbal ekan. U qo'zlar erkak urg'achmi? Biri erkak, biri Bir erkak, bir urg'ach. 1000 so'm qo'shib ko'ring-da aka. 21 mingga. Balkim beraveradi. 3 boshda, 3 boshda. Hem qo'y qo'zisi bilan da egiz tug'an. Ertigini mamnun. Ha, yaxshi. O'yingiz qancha o'yingiz? 24. 24 ha? Ha, yaxshi. 24 da bozor o'zi chechet. Mo merinos qanday aka? Qancha bahsi? 18 da 18 ming so'm. Soygonga o'ta loyiqli ekan ha. Öte layıklı da soyduğunuz. Oh. Taza. Toza ha? Buyruk tığırıp kalmaydı. Bular degan xolesterin yo'q deydi qo'shilar. Tushunmi shu? Je bilmaysizmi? Bular jo'rasi. Kolesterin yok dedi. Merinosda da xolesterin bo'lmaydi deydi. Koyda bolboydu kolesterin. Qo'yda bo'lmaydi. Anan davleniyasi ko'tarilib ketadi, merinos olish kerak deydi-ku. Bunun açtı bu. Nima bo'lmaydi ha? Mana. Uyda bormi ko'p? Jopshilar. Yok, boş verdim kalkan. Ha, Baylaganlar alıp geliyor. Birisi gitti, birisi kalkan oturam. Ha, yaxshi savdangiz bo'lsin baka. Tak, bu yerda qanchadan? Balarni aytib qo'yasizmi? 25 ta. 25 ming so'mdan. Ne paroda ular? He, bilmayman. O'zlarilar 25 ha, qo'zlari yo'q ha? Yo'q. Bular soygonga u. Ha, mana baqqanga, soygonga deydi. Bag'da turilgan. 25 ta. 25 dan deydi. Semiz ekan. Qancha oy bayladingiz? 5-6 ay oldu. 5-6 ay baylan, 5-6 ay baylanib tur. Tuğanlar. Qo'ylar ekan. Savdo bo'lib o'tadi, bozor yani qanchadan berdi? Endi so'radi. So'radi. Shu qanchadan so'radi? Qanchadan so'radi? 25 dan so'rayapsiz siz. Qanchadan so'radi? Endi 25 ga yaqinlaganda beramiz. 25 ga yaqinlaganda beramiz dedi. Mayli savdong bo'lsin. Assalomu alaykum. Bular süt vaqtida echkilarmi? Mana uloqlari bilan Uloqlari bilan süt vaqtida echkilar ekan do'stlar. Ba'larni aytib qo'ysiz chekadan. Bar 3 o'tanglar. Uloqlari bilan 10 ming so'mdan. Qancha litr sütgacha süt beradi? Ya. 1,5 litr, 2 litr süt beradi ekan. Yoshgina biroq, yoshlar. Uyda da bormi, brat? Bor. Nomer aytasizmi? Ya. Kanalı gel. 508 Bu Don Kavar YouTube kanalı 058 88 84 76. Doğru, tekrar. Qaysi yerda turasiz? Bishkekda mana. Tekeleri de var ekan, chalaverasizlar do'stlar. 12'den doğudan erkek. 12 ming so'mdan deb atasiz. Erkek qo'zlar ekan, qancha oyliklar bular? Bunu 4 3 aydan 3,5 aydan 5 ayga dedi var. Ha, 3,5 aydan 5 oygacha. Ha, urg'achi qo'zi. Bu qancha? 15'ten doğudan bekor. 5 Anam ming. bu erkek kozlarda şu 12'den doğudan. 12 mingdan deb atasiz. Kumurağı var. Cho'ng'roq qancha shu cho'ng'roq? 20 doğudan. 20 ming so'm. Yaxshi aka. Nerede? Bunday var mı? Aha, kichikroqdir, İçine alçarından doğudan. 6,5 ming so'mdan. Bozor qanday bo'lyapti? Aka, suryapti-mi? Qanday? Qanchadan beryapti? Karoçumla erkek kozlarına 10'dan ver işte. 10dan berishdi erkek qo'zlarga. Berbedingizsa, Gelmedim işte koştu oradan. ichine qo'shsa beradi ekasizlar. Mayli savdangiz bo'lsin. Yaxshi. Mana tuganlar. Shunday bozor. Bunday qo'zlar ko'p. Qancha taqsir? Ha? 20 ming ekan. Qo'chqora? Semiz ekan. 20 ming. Qo'zlar qanchadan bo'ldi?
8'den surab atабыз. 8000 сомдон сурап атат экен достор. Bular nedir? Bular ten, Don kabar деген. Бұл қанша? 8,5. 8,5 миңден? 8,5 миң сомдон. Мо кимден байка сизден бе? Ассаламу алейкум. Иштеңиз жакшыбы? Канчадан сурап атасыз буларды? 25'ten surab atam. 25 миң сомдон. Багылган экен, э? Bagılgan. Жакшы. 1 yıl baylangan koçkollar. 1 жыл. Мына тугандар, 1 жыл байланган кочкорлор. Могузу кичине байланбаган окшойт. Тиги аркы каралары могу семиз экен. Menen özümüzü alıp göremdim. Ha, көрөсүзбү? Базар кандай болот, байке? Bazar жақсы. Жакшыбы? Semiz koyup bolum. Семиз пул. Бүгүн чото мал азыраак го дейм. Bilbetken men oşa tap kelip oturgamda. Ушулар соода болду эртеден бери. Erteden ben 21'den kılıç bergen. 21 миңден бербедиңиз, э? Булар тиштери кандай? 2 tiş. 2 тиш. 21 миңден бербесеңиз оюңуз канча? 22 jarımdan beresi. 22,5 миңден бересиз. Мына туугандар, 22ден берем дейт байкем. Жакшы байке, соодаңыз болсун. Аха. Аха, рахмат. 17 миң сомго алыныпты достор мына. Кочкорбу? Тиши канча экен мунун? Козу мына. Жакшы. Буйрусун. Жо, бет тартылбайт, кой. Кочкор. Мына ушундай болуп атат достор. Бул жерде семиз сойгонго мыкты койлор бар экен. Ушу канча болуп атат таксыр? 22 миң эң чоң кой экен. Алармандар карап атат. Еттүү экен. Семиздүү. Азыр соода кылып атат. Сурабай турайлы азыр. Мишет этпей дегендей. Жыйырма бир миң кылып берем деп атат. 21 миң кылып берем деп атат. Meslerge bunday bilan hali yo'q. Канчага берип атасыз шуну? 20 миң тоголок мына. 20 миңге берип атады. Так. Байке, ассаламу алейкум. Мага бааларын айтып коесузбу, канча миңден канча миңге чейин союшка? Жок, адам тартылбайт. 10 миңден 22 миң сомго чейин бар экен бул жерде. 10 миң сомдон 22 миң сомго чейин союшка мыкты койлор бар экен. Мына ушундай болуп атат. Бул жерде бүгүн кочкор аз тарттык. Могу жерде 2 кочкор туруптур. Шуну көргөзүп, бааларын сурап көрүп кетели. Таксыр канча булар? 2. 35 миң сомдон сурап атат. Козу, Козу, мына. 35 миңден сурап атат экен. Көкүрөктөрүн көрсөңүздөр. Канчадан соода болду, таксыр? Боло элек азыр. Боло элекпи? Азыр келиптир. Азыр келиндей. Боло элек. Канча кой? 20 миң сом кой. Маяқта жакшы бир койлор турат. Таксыр бул сизденби? Сиздики? Сатылбайбы? Сатылып кеттиби? Yok satı alıştır. Бааларын билбейсизби канчадан алган? 21. 21 миңден ушу койлор алыныптыр достор. Жакшы койлор экен. Булар сатылып алды. Malda tuğandı. Майда козулар менен чарба. Канчадан баалары? Канчадан алдыңыз байке? Канчадан алдың? 8 миңден дейт. Аларман айткызы келген жок, бирок 8 миң деп айтышты. Окей. Бuyakta чарба, ечкилер, койлор. Esne bir çalıp göreyim sen. Канчадан болот баалары? Айтып коесузбу? Barganda ekan. Айта бериңиз. Канчадан экен? Байке бааларын айтып коюңуз мага. Ечкилер канчадан? 4төн. Койлорчу? 8 миңден койлор. Жакшы. Ушундай базар. Жайлоого кеткен окшойт, койлун көбү аз кенен басып тартканга өтө ыңгайлуу. О, кимден булар? Бааларын айта берчи досум. 25, 24 жарым, а? Козусу мененби? Кара.
Алла, кара чоңоюп калыптыр, э? Мула сеники? Жок, булар меники эмес. Өтпөсүнөн. Мынакей сонун койлор экен. Базар соода кылып атабы? Канчадан берип атат? Жакшы эле. Канча? 23,5 23,5? Бербедиңби? берген жокмун. 23,5 миңге берилбептир мына. Ноч? Ночко келген да байканан. Пайда болсо бересиң, э? Жемдер турду. Жемдер кымбат дечи. Чөп кымбат. Мына ушундай. Базар. Аткорунда. Аткорумда туруптур. Баасы чыкса берилет экен, баасы чыкпаса алып кетесиң да. Турабы? Үйдө да барбы, жокпу? Үйдө жок байке. Жок. Мейли. Соодаң болсун. Мына семиз койлор. Могу канча таксы козу? Семиз. 15,5 миң сом. Каяктыкы булар? Таластан келиптир туугандарына. 15,5 миң. Канча миңден канча миңге чейин бааларын айтып коюңуз. 12 миңден 18 миң сомго чейин, достор. Мына. Туугандар, эгер кимде ким үйдө жетишпей калган болсо мал базарга, союшка конок келип калса, соём десеңиздер, номер айтып бериңиз. 0504 15 25 80 номерге кайрылып ушул козулардан 12 миңден 18 миң сомго чейин семиз бардыгы, бардык союшка. Мына бардыгы союшка ушул жерде. Канча баш общий берди? 25 баш бар экен, достор. Таластан келиптир. Соодаңыз болсун. Чалып, алып, союп, марекелерди өткүзсөңүздөр, тойлорду өткүзсөңүздөр болот, туугандар. Койлор менен жыйынтыктайбыз, кандай болуп атат? Байке таксыр кандай бул? Канчадан болот бул чарба койлор? 15тен. 15 миңден, э? Козулусу да бар да? 15 козул койлор экен. Көрүп атат таксыр. Сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен канал автор Данияр болду. Ой, пикир, комментарий калтырыңыздар, достор. Кандай, канча баасы? 30 миң. Болор, э? Канча тиш? 4 тиш, 30 миң сом. Азыр малды өзүнчө тартабыз. Өзүнчө видео болот. Азыр кирип тартып көргөзүп беребиз. Сиздер болгон бизди колдоп, бирден лайк басып көрүп отуруп туруңуздар. Кой базарды аяктадык. Уй канчага алдыңыз? 72 миң сомго уй алыныптыр.